Om Swastiastu. Raja Siang ida dani pamirsa sareng sinamian kecunduk malih sareng Titiang Putu Isma Eka Sontari. Nanti tiang Gusti Putu Aditya Gunawan. Ring acara TSB Talk Show Bali. Ring rahina sane becek puniki iraga jagi mau cara indik payasan modifikasi Bali ring sejeroning pawiwahan. Inggih patur pisan Gung tu. Nggih. Ring rahiran sane becek puniki iraga sampun ngarauhang narasumber sane wikan ring bidang nyani. Silih sinunggil inggih punika. Rahajeng rauh Ayunia. Om Swastiastu. Irsan. Sapunapi gadra ya. Nggih tiang becek kemanten. Inggih ida dani pamirsa sareng sinamian. Lianan saking Ayunia iraga masih ngarauhang narasumber sane lianan. Silih sinunggil inggih punika narasumber sane wikan ring ide tatarias. Sira nika? Rahajang rauh. Gungge. Om Swastiastu. Aduh gungge puniki juga pisan ayu pisannya. Deh, niki modung canda mantan. Nggih. Inggih hidayani pamirsa sareng sami. Inggih melianan ring narasumber sane sampun direkik ya nikinya istri-istri. Iraga masih medue asikin narasumber sane bagus punika. Sira nika Gung tuh. Nggih, Rajeng rauh beli made. Om Swastiastu. Mirim li. Di made bagus gati punika niki putih-putih. Maklum ke kalau wedding. Ini 5D lagi wedding niki. Nggih. Inggih karena sumber sane becik niki iriki titiang jadi mentaken indek payasan modifikasi ring sajeroning crowding Bali. Manut saking pikayunan para narasumber iki rapi pembinayan payasan Bali sane sampun lintang sareng payasan modifikasi ring pawiwahan sane mangkin niki. Kan payasan pawiwahan sane sampun lintang punika manut ring tata cara mabusana adat Bali sane sampun sekali pakem adat Bali punika. Nah yening saksi yang malih payasan modifikasi sane mangkin inggih punika payasan sane sampun modern. Nenten malih ngangen sabu bulung, nenten malih ngan payasan agung sane bat, nenten malih payasan punika patah kemanten sekade sapunika. Payasan modifikasi mabinayan miwah nganggen pakem budaya barat inggih punika nginutin budaya dura negara. Inggih punika sekadi dress, wah nganggen kipas mau sawen liana. Yen nasa punika tapi keunggulan majang ring payasan modifikasi. Ini makin sareng payasan modifikasi sanes sampun lintang. Yening manut ring keunggulannya nih payasan modifikasi inggih punika payasan sane sampun pemulihan akulturasi punika meten campuran saking budaya-budaya barat punika nenten malih bahas sing sampun bawa saking wau nenten malih barat punika ngeranayang akeh perjalanan Bali ini sane nenten malih tapi pernah yang pacang payas Bali pacang barat punika nenten malih sekali sapunika akeh perjalanan Bali ini sane pacang wedding punika nganggen gaun nenten sampun sekali budaya dua negara sampun cip punika. Mungkin iki mana tentunya asal penapi nih ke peminayan payasan Bali sane iwau sareng payasan Bali sane modifikasi sane ini ke lanapi nih keunggulan. Iya, yang mana lagi tiang punika sekadi sane sampun lintang punika payasan pawiwahan itu kan sederhana kan punika kanthi ngangge pakem Bali nanging yening wonten sane ke sekali modifikasi nanging niku kewastane payasan Bali Agung niku kewastane niku tegah niku pun bat gitu pun bisa tidak nanging ke kami oleh diwangsi niku sekali kerajaan sane pun yening payasan modifikasi sane mangkin niku kewastane simpel menarik. Nanging sekali payasan modifikasi mangkin ke perlu ke sekali pakem payasan Bali, ke sekali pertanyaane, pengarasane, cangkemne, nenten je ngangin sekali pidan ke bedak tabur wasane gitu. Sampun tinggal deh. Sane mangkin tapi pengaruhnya payasan modifikasi mangkin itu antu adat Bali keadilan adat Bali. Itu pengaruhnya nih kok. Itu pengaruhnya nih ke yang yang iki tapi wasana ya kan ke sekali bawasang yang bau yang
menjadi nanti payasan komunikasi modern itu kan perlu wastan ke pakem-pakem payasan Bali dan je dicalang pakem-pakem payasan Bali ke sekali nanti dicalang sekali kan anak pawihan itu nangin perade kan nangin ring pawihan ini ragu nangin dress kan patut ke ini prawedding dia kan kenapi tapi yang penting nanti wastannya budaya yang ragu itu nonton bicara sampai ke ini pas pawihannya sampai nangin dress ke padang nonton kenapi cegena Dan sekali asa punika, napi niki tips mangga payasan Bali niki sate ajak. Di saking yang ke jadi ngareanin modifikasi payasan wedding. Punika yening modifikasi ini ke 40%, pakem-pakem payasan Bali ke 60%. Pasti punika budaya Bali aja karena iragun tentang calang kebudayaan Bali bisa ke jadi mana Ya, karena payasan Bali punika wonten tuah akulturasi kebudayaan saking apa. Tapi ini ke payasan Badat Bali saking pemerintah mewah payasan Bali modifikasi sani ngambil saking kebudayaan Indonesia. Jadi ke ngawenan akulturasi punika martos nenten cek iraga dicala kebudayaan sani sampurintang, tapi iraga tuah nyampurang kebudayaan sani sampurintang minat saking kebudayaan sani Sapunika nggih. Nah, mangki diriki yang jadi yang pakai sarang di mana sudah bagus niki. Sapunapi nih ke pikainan di mana ini kan kayak sama dikenasi sada makin sekali masyarakat Bali. Payasan modifikasi Bali ini ke hal sani bece manut keren dia karena payasan modifikasi Bali ngincenin hal sani baru, hal sani Baliana. Bidangnya sani sampulita payasan Bali mantap sampulita mantap sarang model sani mantap sekolah makin kawin tenan modifikasi dari payasan Bali ngincenin hal sani modern manut dari zaman yang mungkin. Jadi ngasa punika, napi niki saran sane dados 5D icen ring pamirsa sareng sami indek payasan modifikasi Bali sane mangkin. Manut ring pikaingan tiang payasan modifikasi nenten micalang artos payasan adat Bali. Selami awik-awik payasan lan busana tetep ganggu. Ya, sapunapi yeneng manut yang juga lan airnya. Yening tiang napi raganya nyaga payasan Bali punika yening tiang lah khusus ngajain di napi membusana sane becik manut yening budaya kebudayaan Bali sane sampun lintang nenten manten iraga lajahan ini kebudayaan saking bernegara ini punika payasan modifikasi manten iraga patut nglaksanakeun patut ngajahin di napi ni ke membusana adat Bali sane becik. Napi ni ke tatarias adat Bali sane becik sane manut ring pakem-pakem kebudayaan. Nggih, promosi niki ayeuna kedek nggih. Nggih ning manut pamirsa ring sajroning jagat Bali, ring sajipang jagat Bali niki tiang sekalian promosi niki tiang madwe napi ni kewasane tiang madwe kursus putih nggih niki yening sirauning benjangan menjang pungkur beli made bungtu gungge miwa mu ekam pacang wedding nike ngiring ring salon tiang wenten yang udah salon ke kursus ngantos mangkin wenten sampun domas yes ngantos domas tapi anak buah tiang sampun domas nike Rizky Jagat Bali sampun muka cabang Rizky Jagat Bali udah sampun Ayunia nggih. sampun Jadi wedding. Nggih, idadane pemirsa sareng sinamian ring sekali sami sampun kakarang oleh narasumber sane wonten niki payasan modifikasi Bali nike sane sekali sampun kuning nike becik nanging mangde nganutin antuk pakem-pakem payasan ring Bali sane sampun lintang. Aing sapunika wantah sane dados tiang baktayang sareng kudu Eka wajunduk malih ring rahina sane lianan ring acara TSB Talk Show Bali. Ngiring sareng-sareng Ajegang Budaya Bali. Om Santi Santi Santi. Om. nggih Semua.